Чавашпашалық Академия драма театры черетлі ыргымылық акция иртерден. Шавнамай спектакльден билет судсабухна укшына пәдембех ядарлы шар операцияне хучынаган салдаксыне пулышмай әреш. Көріган земмішак Пужарова мәлерах ежынны Леонид Петров корреспондент калазагдардать. Чаваш театры хыйн вырым эмірінже, патшалық күнжүлінчен пірреде аяк райуман. Яван пурнышта пибе бірле болмадырышны, тереш спектакль бұшвана зумен сцена жіне тұқса гаважаган зем. Везен ешінже шаршинны земде бүлжеш. Везем ядару операцире худшынаган салдаксен яденжен, пурнеде тавзымахи гаварыш. Кураган земде залдуы, ядарваза, канаш, вырмар, епреш, мургаштыр гезенжен гильня. Аз отечественный варжевал еденде, шагдери, пурлықлы заман сенде, чатыр, ашкоштыр әптесім, варжевшантанақ, ронда дұқсагайна, режиссер земде, театр кубынзаларман, ялана кешлене, халықпа бірле бұлашын болды. Шам Европа тенже театр, қауғаландар мадырышына шын жүнне. Шыр чытрензе дыраган вахотра, шамбек йывыр вахотра хамыр Россия салдагзене, уйрымақ чуваш салдагзене полушмала дезе жутладып. Салдагзене уйрымақ пурнеде пызыктав дез келет. Візем пиренчер жыва хюделеще, пиренчер живжын тұрыжаще. Ендешсене бұл ужас тілевбе артистсем ингекле телеспектакль гыдартырыш. Ку постановкына ағалден марзуйва заилня. Бұл немеш фашист жезем пиренчер живжине вырығурахла табынны дапхыразынлать. Постановка шинна юратма, шанжыга упрама, ыры вғыт шидесіне эненме врендеть. Кашни пузы, или хаген пузы, кашни тенги, бол педембек кая, так полужубаны жерде унда хамырын Баршы жүрінжен кайны баршы керенже шамдық зем бәлі, бізіне ужас десен, енжет тывайны зем, пәліші зем заврапаян торғызан, бізіне дейбір қавғаландар атып. Театр администрации инжен пілдерне дұрық, акция твачыр загроны итлажин худшынны. Пуре икшір вадырбине яғын денге бұштарны. Ана бедембех парле адалану фондне кужарза барыш. Чаваш енгларым вали Леонид Петров, Андрей Шоклев.